Jingpule na ka kitab banyngkong u Samuel. Utry ulaong ha u Samuel. Sakat no pindang le singaw si namar u sol haba piyoi mangalakentat yu na kabalong sim halor ke Israel. Pendap ialah kareng na umpnyang bat kilet. Ngan pa ya pi siya u Jesse unong Bethlehem namar ngalajit na kabenta jongahi yaw sim napdeng kikun jong u. U Samuel pat ulaong kumnoken ngala ban len lada u sol u asngaw ya kata un penyap yanga. Di utry ulaong shim kaway kamasilod bat pi pat ong ngalawan ban kenya ha utry nang ta wer ya u Jesse siya ka jing kenya bat ngan sepen i ya pi ayu pi day ban le bat pin sepen sle na kabenta jonga ya uta ubangan ay kerteng ha pi. U Samuel ulale tik ya kaba utry ula hukum bat ulawan siya Bethlehem kitemen kisan jong kata kasnong kilawan ban ya kendu ya u da kabakhiyo bat kilaong hatu piwan da kajing sung bat ulaong da kajing suk ngalawan ban knya ha utry topen kentang ya lade bat yawan bat nga siya kajing knya kumta ulapen kentang ya u Jesse bat ya kikon shin rang jong bat ula were ki siya kajing kenya haba kila yawan ula pet yaw ilyap bat ula perkan da shisha ubala pensle jong utry udon hakmat jong Henry utry ula ong hau Samuel wat pet ya kadur kadar jong lani ya kajing jong karniang jong namar ngalaken tadyu naba utry umpet kumpepet ubriu upet tang ya kadur kabashabar Henry utry ulepet ya kedonut de u Jesse ula khot ya abi nadab bat ula penya ya hakmat u Samuel upat ula ong ya nero utry shem lajit kumta u Jesse ula pha henyo ngut ki na ki khon chung ban ya hakmat u Samuel Henry u Samuel ula ong ha u Jesse utry shem lajit yakini hangta u Samuel ula ong ya u Jesse hatu baro ki khon jong pi ki don hang ni ti ulu jubab dangsa sa ubakadu Henry hakmi udang aplang kumta u Samuel ula ong ha u Jesse pha khot buun wan namar ngin ya shong ban bam hadu buun dawan hang ni ti ula pha khot yu bat ula penrung yu shapo uni ula long ubasaw kerang ula don ki khmat ki be itenan bat ula long ubabhabriu bat utry ula ong yang pensle yu namar udai uni kumta u Samuel ula shim ya kareng pnyang bat ula pensle yu hapdeng ki henmen jong bat mensim jong utry ula hier kerhai halor David nadu kata kasngi hadin kata u Samuel ula yang bat ula lej sharama kaktin jong utry. Jingpule na gospel katkum Markus. Hakaway kasaban utry uyad lingba kilengkha ko. Bat katba kidang yad kisenran jong kilasdang banket ye kiterjup ko. Kumta ki Pharisi kilaong hau. Hapen balay kile ya kaba ombit hakasaban. Ti ujisu ulaong haki. Pimpat jupule ayu udebet ulale. Haba uladon kam jenbam. Bat ulat ngan mau bat kita ki baladon lang bat kumno ularung haying ublay menba abithar ulalong ulong do orang ba bat ulabam ya ukpu pen I balaterwa ha ublay ya uba ombit mano ban bam laitang kiling do bat ula airu ha kita ki baladon lang bat ula penbot ya kasabat labu na kabenta ubriu ya ubriu na kabenta kasaban kumta ukhun ubriu ulong ukenrat wat ya kasabat ru kani ka gospel jong try